Assalamu alaikum. Nous, on a essayé les thérapies, partagez le live, mettez le cœur. Voilà, la famille. Andes ko ɗum Allah muy e ngara e sendode yoga e toɓɓe ɓe isnillahi ka ɗerol ɗo ki goto kala e meɗen yo waw ɓeydade ka gurdam muɗum. Merci d'être là aujourd'hui le 27 8e mois 2023. Merci, partagez le live, mettez le cœur. Voilà. Aujourd'hui le 27. E ngara ƴetten hande toɓɓere hittunde ka ɗerol men ɗo no yewtirɗen noon bana adama ñande o ñande yo eto o ɓeydo fi won ɗum si a ala ɓeydade haray hiɗa ɗuytade tasi ko yiɗa dari nokku ngotu. Merci la famille d'être là, partagez, mettez le cœur. En ƴettay toɓɓere misal wakkilare ɓurde mawnude nden ka hoore leydi ɗo ko heɓugol cuucal daragol kañum tun. Ko heɓugol kenen cuucal daragol kañum tun hara maapinaali ɗum won ɗum wonata miijoji jama o. Andi ko ɓuri hewde kon daragol kañum tun ko yaltugol ka jama. Daragol kañum tun ko yaltugol ka jama. Yaltugol ka jama, jama on no ƴetti ɗum ko a murtuɗo. Kono sa wattani yiila ko a murtuɗo hombo, ko a murtuɗo jama o. Jama on ko ɓuri hewde kon wona fof no naada e hoggo. Naaduɓe ɓen ka nder hoggo na ka hoggo woni, kaka ɓaawa hoggo woni. Voilà. Joni noon si tawi a faami ko ɗum haɗi kamɓe ɓe wona ka nder hoggo, a yaltay wontira ka ɓaawa hoggo. C'est ce qu'on appelle la liberté. Joni noon sa yalti ka ɓaawa horgo, jama on immoto jonna ko wiyete kon leurs propres opinions hoolareji maɓɓe. Kala ko nanɗa no haale ma kala ko wonɗa yiwde wona haqiqa o ɓuri yewde. Ce ne sont que des opinions ko miijoji yimɓe, hoolareji yimɓe, fiɓandeji yimɓe, aqidaji yimɓe, imanuji yimɓe. Kala ko wonɗa yiwde wona haqiqa o. Ko yiyande goɗɗo bana adama noon ko e nder neydi makko ndin, ko e nder hoolare makko nden ko ɓuri hewde kon o yiyata piiji ɗi no fandi yiyowo hunde ko nde woni. Si Allah waɗay nelaɗo, si Allah suɓoto bani adama o waɗa mo nelaɗo, wooday ko golla e makko taw, wooday ko golla e makko taw. Tuma ɗum ɗon golla e bani adama on o ɓeydo mana yi'igol ngol tawa kono hunde nde woniri noon o yiyata. So yi bani adama ko bani adama o yi, so yi leggal ko leggal o yi, so yi sanamuru ko sanamuru o yi, so yi lincum boɗen ko lincum boɗen o yi, so yi ceedere ko ceedere o yi. Feƴƴaɗa. Merci Kiso, merci Pita Timbi, merci beaucoup. Partagez le live, mettez le cœur, nous sommes ensemble. Donc, wakkilare ɓurde mawnude nden nde bana adama o heɓata ka nder aduna ɗo ko heɓugol cuucal daragol kañum tun hay si tawi miijoji jama on jaɓa konko woni wadde ɗo. A yiyata hoore ma ka nder jama aduna. A yiyata hoore ma ka nder jama. Ko ɗum waɗi woɓɓe ko tuma ɓe serta e jama on, tuma ɓe serti e jama on si ɓe janga, si ɓe heɓa jawdi, si ɓe heɓa pina. Si a yalti aventure andi a serti e jama mo wonnoɗa e mum, ɓuri hewde kon beru nden dumunde nde weddota ɗon e fe ɗaɓɓitugol nguure ma aduna ma, iɗa yiya ɗon
hiɗa faama ɗon piiji ɗi ko ɗi woni ko ɗon gandal. Gandal ko yiigol huunde nden ko nde woni ko. Majjere ko yi'ugol huunde ko nde wona. Fuɗɗoɗaa noon yiwde piiji ɗin ko ɗi woni ko. Fuɗɗoɗaa yiwde antigri mo wonɗaa. Merci Diallo Youssouf soma sa. Fuɗɗoɗaa yiide yumma ma e bemma ko ɓe woni ko. Fuɗɗoɗaa yiide ceernojo lanɗo bileejo baatinijo ko o woni ko. Andiɗaa ka nder jamma hari koye nder koyɗi wonɗaa désillusion. Kala ko wonnoɗaa yiwde enen en sikka e aduna on koye aduna on wonɗen yiide aduna on non ko e ma yiyata aduna on. Si a woodaka aduna on woodaka ko e nder ma yiyata diina, ko e nder ma yiyata Allah. Wona e diina kan yiyata diina kan. Hay min on mo sutiɗaa ɗo ko e ma wonɗaa la yiwde, wona min wonɗaa yiwde ka haqiiqa. Min on nga yiilan ka haqiiqa o si tawi a ari a waɗi neutre, mana hoolaareji kala ko jogiɗaa ma nanandeji kala ko nanata fi nawna selli tuma wallinɗaa ɗin ɗon sera, tuma hoolaareji kala ko hooliɗaa, nanandeji kala ko nanata ko tuma wallinɗaa ɗin sera, si fuɗɗoɗaa yiwde nawna selli. Sina ɗum ko e nder gandal ma ngal, e nder hoorare ma nde wonɗaa yiwde nawna selli, wona ko ngo wonɗaa yiwde ɗo ko an woni ko remi nden yiyande. Ko ɗum waɗi ɓe innayi goɗɗo andata goɗɗo haa hoondiro. Ene hari o anndamo, ari mo anndi, mais nden andande ko annande nde kanko o remi ka hakkille ma. Ko nde wondunoɗaa e ɓe nguma si annduɗaa, ko nde wonnunoɗaa e moodi ma si annduɗaa, ko nde golludunoɗaa e o jamfiiɗo ma si annduɗaa. Kono mo landiɗo koma atto nden ñande a wiya mbiɗa anndi, mais a anndaa. Merci Alpha Amadou, merci Barry Mohamed, merci Binta, Barry Colomb, merci Amadou Diallo, salam à tous, partagez le live. Voilà. Suivez. Donc den donc toppere men ngara nder nden toppere men ndimel nde si tawi a wondi e goɗɗo haa tawi hannde kadi haajuma lanni e ma, a wondi e goɗɗo haa tawi hannde kadi haajuma alaa e makko, tu n'es pas intéressé par cette personne. Feññinan o tigi, wota accu o tigi rewa e laawol sattungol ɗo yo ɗum ɗon feeñande mo. Bakkat mawnu ɗon ka dewle ka weldigal ka huwondiralji no ara ka tawata bana adama ko enen hannde natata e dewgal inna yaha miijoji ko onon ma yiɗata. C'est une grave erreur. Ko enen gollidata yimɓe ma jokkondira yimɓe en dañji association ji sikka ɗum ɗon koko luttata la ɗum ko faljere molana yimɓe ɓen ɓe aray ɓe yahay yimɓe ɓen no ka gurdam ma embere waɓutu mo ɓe dowa wonde ka gurdam. Woɓɓe no toon sabu hiɗa fokkitani geɓal mawnugal ka gurdam ma ɓe ala to ngarsike be ɓe yaha. Si ɓe yahali woɓɓe no arde a wata yidde ma, woɓɓe go be yalta ka gurdam ma, an kadi be yalta ka gurdanji woɓɓe nemaji go ko Allah windani ɓe ma voyage ji go ma aventure ji go si ɓe fuɗɗoɗi. Lannode goɗɗum ko fuɗɗode goɗɗum, kono buy e men en suusata yo goɗɗum lanno fi honɗum wona en yiɗayɓe ko en humotoɓe. Andi sennidir yiɗuɗo e humiɗo. Yiɗuɗo
ko jonnowo espace lowre wonande on neɗɗo mo yiɗi ka o suɓo, ka o woode, ka o yiɗa, ka o aña. ɗum no wiyete giggo wona hakkunde men e Allah. Allah subhanahu wa taala o suɓi bani adama mo yiɗimo, nde wonno o yiɗima o jonnuma lowre ka woodeɗa, o jonnuma lowre ka suɓoɗa, o jonnuma lowre ka yiɗa e ka aña. ko ɗum wiyete giggo. Joni noon si tawi tun tu n'es plus intéressé à une personne, hajma o ala e makko hande kadi anda ari a tawi o somnajo o gorko o weddiɗo o momi gollidata ɗo haaju an ala e makko hande kadi feññinamo newinanamo laawol ngol wota jaɓu o rewa e laawi ɓurɗi sattude si o faama ɗum ɗo o perdata tam makko e waɓtu makko. Parce que le monde est rempli d'opportunités. Adna no heewi sababu yaaji. Salagol ma feññinande o ɗon neɗɗo. Vraiment min on mi faala e ŋaccirde. Ko ɗum woni sertigal moƴƴa. Andi Qur'ana yewtay fii wondigal moƴƴal. Sertigal moƴƴal. Aren waylen. Waɗen wondigal bongal e sertigal bongal. Wiyen koye julɓe. wona antu woni ka hoore leydi ɗo. Wota hollumo si wona an o wurata ko fenande. Wota debbo wi'e a heɓatawa makko woni jikkuma no moƴƴi woni no boni. Goto wawatama muñƴodade ɗi jikkuji ma ko bebbale. No woodi jaɓɓotoɗo ma no wawɗa nawo no wawɗa ko nandi ko yaade. No woodi nandollama, no woodi yeɓe wama, no woodi faalaɓe wama. Wota gorko wo wi'e si wona min a wodetake komin tu wawma tambitade tambito ɗum ko fof ko bebbade. Ta goto haalande sifa ɗin haalaji colɗi. Si a gomɗini ɗin haalaji ko e jahannama wonɗa. Si a maayi kadi mi anda yeeso ton kono koye magge dow yiwɗa. Sa yeehi noon haray client ma kadi ko jahannama. Merci Diallo Swadou. Jallo Yusuf dit every exit has a new door, exactly, but you have to keep walking. Jallo Swadou, assalamu alaikum. Jallo merci, bonjour pour c'est Boubacar depuis Italie. Merci Boubacar depuis Italie. Il est venu jusqu'ici dans mon bureau. Merci beaucoup. Donc c'est ça la vie. Ta jaɓu on mo tawɗa hande kadi a yiɗamo hande kadi a faalakamo hande kadi fima mettitimo ceeb fima ko mettitima ceeb wota jaɓu accude mo e nder koyɗi. wota jaɓu piiji ɗin fof no mari sanga ka duwa haalede. Piiji ɗin fof no mari nokkure ka duwa haalede. Sa acci ha banadama o lanni humade ma, o lanni windude ka agenda makko ko onon mayidata. Par ce que buy anda ko woni giggol kamɓe ko ɓe arɓe humo. A yataka burure tawa leggal no humi e leggal. A yata kullu no humi e kullu. Kun kala no jonni kuma liberté makko total ko bana adama yiyata no humi e bana adama. Sikka si wona on ɗon haray o heɓata dewgal. Sona on ɗon o wurata, sona on ɗon o gollata, sona ndin no leydi o wurata. Ko ɗon humagol ko sikkugol si tawi min mi wodete ko o ɗo. Si tawi tun min mi wodete ko fenande ko koyɗi ko hoolare nden ñawi. Ko hoolare nden ñawi. Si tawi hiɗa wonde goɗɗo ko ya andintinmo hiɗa wooda, ko ya andintinmo yo yurme, yo andintinmo yo dankoma, c'est que a jeejay woni fii giggo gam lannino. Tawi da wonde bana adama min jani makko babi tawi ko ya
haɓɓito a ne'iremo wa boobo andintinay mo moƴƴereji no o yiiɗama woni so mo yiɗuma o etoto. Merci mon frère Nassirou officiel depuis le Sénégal. Bonjour, je suis de votre problème d'esprit. Merci beaucoup. Donc haray fi honɗum mbiɗa dowa andinde o tigi a intéressake makko hannde kadi ko teddingol ko andugol himo foddi e nunɗal immorde e ma ko jonnugol mo laawol kesol an kadi laawol kesol ko ɗum Allah yinni si on certi o addanay gooto kala e moɗo yaajeede kono noon ko si on sertiri honno c'est conditionné ko si on sertiri no moƴƴiri si on sertiri no boniri mo kala halka e oya o mo kala yaada des séquelles traumatiques des blessures émotionnelles hay o tigi yahani ngurdan kesan o wawata yaltude ara o tigi fokkitani gundan kesa o wawata yalde par ce que o yaadi e nawnaje o yaadi e temmeje o wawata wadde ko wiyete ko heenagol doy spirituel sa serti e goɗɗo iɗa dowa wadde tanka wawata seedude e énergie ji makko ɗin si fokkitana keso tana ɗum sa yaadi e majji siko debbo futtoyɗa iɗa heewi sikkitare kulol no heewi e ma na noon on debbo ma hulɓinde koko waynodirɗami siko gorko woni arde ma hiɗa heewi sikkita hiɗa nam donc remi si tawi tun haajuma lanni e goɗɗo accir noon hoyɗingol mo haalam mo koko wonɗa takkade feeñayi joɗɗin mo haalanama merci monsieur Diarra ɗo wota accu kanko o rewal laawol ɓurgol sattude fi yo humpito ɗum laawol ɓurgol sattude yayimɓe no luuɓe no mocco no windane naseje no ƴawa pello heyi ha lammo c'est fini haraw rewale ɗi laawi jon noon gon ɗum waddanta ɗum ɗo yimɓe ɓen aran ɗum e wii si tawi a wuuray ka hoore leydi ɗo a wonay ko wiyete kon authentique goonga a wonay goonga sa sikki ko a malaika andi a ɗiwi goɗɗum a heɓay taƴuɓerndeji ɗuuɗuɗi wullago ɗuuɗu na a hunde nde mana sa sikki ko a malaika hiɗan laaɓi hiɗan moƴƴi andi malaika ko malaika wondata e mum malaika ko malaika wondata e mum a heɓay taƴuɓerndeji ɗi a wata sifade a heɓay déception ji ɗi a yiyata yimɓe ɓe koɓe woni ko an a yaali hoore ma bonna si a sikki kadi ko a kullum mana a hewtali darja bani adama ko a bonɗo no yimɓe fuyɓe waɗa e piiji bonɗi drogue deal beere prostitution nguya escroquerie vol ɗin boneji ɗi waɗɗa wona anno bone on no ton an hiɗa ton oɗum ko hay goɗɗo no ɗuuɗi ñaawore oɗum ko sendidirde bone on emo wonɗa wala ko ɗum ɗuɗɗinimo ñaawore sappagol oɗum ko sendidirde nguya on e an oɗon ko sendidirde escroquerie on e an oɗon ko sendidirde jeeno on e an oɗon ko sendidirde an neɗɗo on e bone on ɗum ɗuɗɗini ñaawo mo yiɗa ono ñaawa donc neɗɗo noon hooliiɗo konko yewtaɗo kaari ko bonɗo kaari ko escrojo kaari ko ngujjo
kaari ko sa hoolike ɗum ka kullum mana hoolaareji ko yimɓe yiyay ma ta jaɓu ɗum wona gurdam maɗa ko kamɓe wi ko a ɗum hiɗa anduno wona a ɗum si tawi hande a yani e mum Allah ne waɗi doole e ma nde yaltata e mum waɗa kadi ko lundi ɗum ɗo ko moƴƴi ɓuri ɗum mais sa hoolike si a hoolike hoolaareji yimɓe ɓen e fee ma ko a kullum par ce que si innama yaafo si innama ɗo joni ñaari ɗum ɗo ko ñaari ndu ŋatay ndu waañi kayru ndu wata waylade ndu wata iwde kono ñaari ɗum ɗo ko kosewil ɗum ɗo ko barewu wawata iwde on waɗi si minne Allah no yiɗuma an parce que tu as le pouvoir de la transformation donc wona ko yimɓe ɓe wonma wiwde ko wonɗa koko wonɗa wiyitade ko wonɗa koko holiɗa yimɓe ɓe ngala yiwde piiji ɗin koɗi woni kon ɓe ala miijade piiji ɗin koɗi woni kon ko ɓe woni yiwde kon e ko ɓe woni miijade koye donc de facte wona gonga kal gonga kal ko an woni gonga kal ko ɗum wonɗa miijade hoorema a jeeni a buguyke ka kawta ma a yeeyi tew heccu la prostitution une seule décision no wawi chantude gurdam ma ko ɗum waɗi si Allah no udditi dambugal tuuɓe ko ɗum waɗi so inni si tawno o nangitiray en boneji ɗi wonɗe e wadde ma golleji ɗi wonɗe e wadde hay e goto laawata on mo wonɗa wiide ɗon wali o laawata on mo wonɗa wiide ɗon docteur o laawata on mo wonɗa wiwde ɗon annabajo o laawata Allah wiɗi par ce que mo jonni en la liberté de choix kono nangire kono si ko woni himo pooɗi wawtuji ɗin habbi en ha e ladial udditi dambugal a waɗen transformation tuububiyeji e ko nandi yon noon si tawi an ko yimɓe ɓe miiji maako a hoolike ɗum ko a kullum ganimo ko ɗum mi winnata ka vidéo ji amen nagge an a hoolike ko a moƴƴo ko a dimo ɓe yi dimo a lamɓe ɓe yi lamɓe wa tugalal a sikki ko a malayika a sikki ko a malayika le ko malayika wondata e hullum ko hullu koye wondata e ɗum yiyata neɗɗo o wata yaltude bone hande kadi o jokkodira e yimɓe wowɓe makko on noon kadi o yaltata e déception e frustration par ce que wona a ɗum na a kullu na a borɗo donc won woni gon kan authenticité ko a bani adama koye mbar sa woni bani adama a anday o bone momi waɗi ɗo wona min mbiɗa wawi wadde moƴƴere nde waɗata ɗon nden fitta itta bone mo waɗɗa way yimɓe taw ɓen ko spirituel faama mais dammi famata kañum ɓe jogi tortoma ɗum ha ɓe maaya kam par ce que ko dammi le spirituel lui il va te supporter pour ta nouvelle vie pour ton nouveau voyage o faamay oɗo il est en train de changer vers le bien on ɗon o supporte ɓay ko ɓuri hewde kon o rewi e mum mais mbeewa ban wawata faamude mo anduno hanki wona on woni yiwde no yaltita ɗo ɗum gurdam mbeewa no satti mbeewa so andima ko a baaso kanko ngal ma fof ko baaso y a pas de changement chez eux so andima hiɗa jangi ko a ɓi gando ngal ma fof no jangi so andima hiɗa mari jawdi ko a ɓi marɗo ngal mon fof ko ɗum waɗi gurdam maɓɓe ɗen fof ko haawalngol piiji ɗin fof juhay ɗum piiji ɗin fof juhay jogiiɗo hakkille mbeewa
hmm? Si tawi a jaɓi lowre arandere nden mana gurdam kullu ma lowre ɗimmere nden ko ɗum heɓanima ka ngandima ga ka ngandima ka nder ngandima ka huɓɓata ɗon moƴƴanama kaka hakkunde ngandima huɓɓata andi ɗa mari ngandiji façon ɓe kanji tigirɗi wawata gollude hakkunde on si huɓɓi haray ko ɗum ɗaɓɓata hiɗa ɗaɓɓude ko weli kon hiɗa dogude ko muusi kon sa woni kullum ko hiɗa ɗaɓɓude ko weli kon hiɗa woɗɗitade ko soñjata ko sa woni malaika hiɗa ɗaɓɓude ndaygu ngun ko foti kon ko laba kon inde labande hiɗa pottitade inde bonde nde e kala ko kanima ko ñitti mais andi an on naka aduna woni par ce que ko ɗi ɗiɗi yadata plaison mp beleɗe e muusi ko ɗi ɗiɗi yadata plaison mp ko jele mon nanirta mawɓe amen tampata ɓiɓɓe amɓe mi falaka yo tampa no kaka nder hakkille makko ɗum woni yaltude mi tampata e nder ndiɗo leydi wona c'est à dire Allah tagu aduna on o wallini sariyaji makko ɗi kanko kadi himo tagani hoore makko aduna goo ka nder hoore makko on aduna mo tagi ɗon no piirudude e aduna mo Allah tagi o himo darti tagu ngo mo darti réalité aduna si plaison avoid paix o ɗaɓɓude beleɗe himo rentade e muusini si a yaari ngolɗo laawol fiima lanni fi wonɗum ko hay ɗen beleɗe ɗe wonɗa ɗaɓɓude ɗon ɗe wontante muusini wallahi ko jelo okka yaajede immorde e jawdi e ɓiɓɓe e ɓengureji e matériel ji e gande Allah faɗi ɓe ko wiyete moƴƴere deƴere wonkillo bonheur ko jelo faɗa konko wonɗen haalde inde mum ɗo ɗuɗugol jawle ɗuɗugol ɓiɓɓe ɗuɗugol matériel ji ɗuɗugol kaydiji ɗuɗugol dawa inde Allah okkori ɓe dakkam men gurdam aduna weleɗe welo ko ƴen si merci ma chère Halimat ko ɗon ko jelo hande ɓay tun ɓe yani e ɗi étape ji ɗaɗi soit l'animal ou l'ange ɓe sali wonde bani adam ɓe naati chic plaison avec paix ɗaɓɓugol ko ɓuttinta doga pottito ko sofata e nder ɗaɓɓugol maɓɓe ko ɓuttinta jawle e ɓiɓɓe e nandolla e darja e jaaw jawle e ɓiɓɓe heɓi kono ɓe yaali ɓuttu en réalité c'est à dire nden moƴƴere nde ɓe ɗaɓɓi ɗon wontani ɓe lette fi wonɗum ɓe faala daɗude ko daɗotaako aduna on o foppet makko hiɗen hakkunde ko ɓuuɓi e ko wuli ko moƴƴi e ko boni nema e halakuye nema e soñja ñallal ngal e jemma on daɗowo ɗum ɗo ala ha ñande mayɗa daɗowo ɗum ɗo ala waɓɓinayɓe ɗum ɗo ɓen laatoto ko ɓeyɗiɗo ɓe mi haalnama ɗo hiɓe wuuri e koyɗi Allah tagi aduna makko rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina faamu o aya ɗo c'est à dire kala ko heɓuma weltano jewɗo aduna o moƴƴi ari alhamdulillahi rabbil alamina ay kanko jeeyi aduna o ko moƴƴi ari alhamdulillahi rabbil alamina kono ko moƴƴi ari alhamdulillahi ko minen woni du'anaɓe ko barki ka ko barki nene ko barki ceernoɓe ɓe iwdi moƴƴiri soñja o ngari wayi e gerila ko gere ko ñanne ko joni wona ono wonno barkiɓe ɓe kadi ruttoɗa e kim barki raɗoɗa ɗum ɗa c'est bizarre a golli golle
a yoɓama joddi moƴƴiri a weltori a golli golla a yoɓama joddi bone a fuɗɗike olade hara noon ko wiyata alhamdulillahi rabbil alamin par ce que sa wi alhamdulillahi rabbil alamina a ruttoto joni yaha remita awdi go par ce que ndi awdi ɗo a ndaari a tawi ndi awdi ɗo wona ndi falata kono sa wiyan alhamdulillahi rabbil alamina jarrabuye heɓuɗoma a futto joyende ko jinna non no namere a futto joni wiide ko bombe sa wi ko bombe on watta a doga e joni ya ɗaɓɓa yimɓe moƴƴe ko fa yimɓe moƴƴuɓe ko faabo ma on no jokkimo ko bombe jokkimo on ɗon o nanayi ɗum tun o hoolo ɗum honno watta o yaha joni o ɗaɓɓa yimɓe moƴƴuɓe ko hakkille makko moccowo waliyujo cehnojo pasteur jo rabjo gurujo ma weltiɗo makko ko faabomo ka sa wiɗo ko jinna konnugo watta o yaha joni ɗaɓɓa malaikajo ko sofam hara noon fof no e ma wallahi fopno e ma haray an décision ji ma ɗin kaka tumbo ngandi ɗo tawi ɗo ayi ɗo an ko ɗo ɗiwata he ngandi go no waali ɗo wondi no waali ɗo goɗɗum no ɓaawo ga goɗɗum no ɗo kun kala no mari ko gollata kun kala no mari ko gollata mais sa ari tumbo yettugol ɗon décision ji no wayi wasina yiɗa ka fellol araf na aljanna wonɗa na jahannama wonɗa ino ñeeñi ha hiɓe ñeeñi ha no on tuma noon gurdam maɗa yiyata koyɗi ɗi a wata sifanade goɗɗo mo huwodirɗa o jipoɗa an gonɗum woni e ma est ce que ona soɓe wujaɗa no c'est parce que a feppodira e ko Allah tagi ko Allah hino tagi tagu imo wallini sariyaji ɗo ya jebbilo no adna on tagira noon hiɗa tagi tagu ka nder hakkille ma ngun tagu ma ngu taguɗa ngo ɓena ɗum de illusion de cauchemar fantasisme ɗum ɗon no pirude ɗe ko Allah tagi ko a folata islam ko sorenda ko jeppilago islam ko jeppilo hon alhamdulillahi rabbil alamin o faaya an a wi no o faayi an a wi Allah faayi o anda o wawata feewa parce que yo a seeking pleasure in avoiding pain ba hiɗa ɗaɓɓude beleɗe hiɗa rentade e muusidi a yejjiti muusidi ndin e beleɗe ɗen kañum yatta ko ndiyam ɗan e naange ngen ɓendinta maaro ko hiɗa faala ndiyam faala ka naange ino maaro maako gabbe ala nder to yiyaɗa lincum boɗewum hande ka na lincum boɗewum yiwɗa lincum boɗewum no waali ka dambugal ma e gara ɓale wona lincum boɗewum na gara ɓale ko woni ɗum ko gere a yii hunde aga yaala siko a banadama ko lincum boɗewum mi yii e gara ɓale pas plus firafus ko honto yiwɗa kaka naggeya ka kullu yagal ma yiwɗa ko gere o accita ɓe nguma o fuɗɗo haɓude kawtal makko a yaali sona lincum boɗewum e garaba e haajumano e lincum boɗewum ko iɗa wawi ƴedde fittira koyɗe maɗe si haajumano e on gara iɗa wawi ñoƴirde coñci maɗe si a yaali ko lincum boɗewum yiwɗa e gara ɓale wona a bani adama ko a omo wawi jabaɗe ɗum wona a bani adama ko a woni ɗum merci Mamadou Saraf sa yi lincum boɗen kon a dogi a naati ka suura a yetti qur'ana on a fofi ka ɓanndu ma a fuɗɗi ka jippinde yasin a fuɗɗi ka jippinde ikhlas a fuɗɗi ka jippinde falak nas wa malaika na ɗum landata an kadi ko a amba jaaba toon ɗum ɗan kadi ko lincum boɗen yiwɗa ça n'a aucun pouvoir lincum ko lincum gara ko gara
peu importe hombo addi on no gerdinota yawto sa yehi tom a fuɗɗi gende ko gere ko kaca kaca a huli a maapi ka acciti ɓe nguma a haɓi yimɓe ko a nagge a naati ka suuda a ƴetti qur'ana na ɗum qur'ana jippinira ko a malaika si ari a tawi ko linjum ngun no linjum boɗe on noka tambugalan gara ɓale noka tambugalan ɗo a feƴƴi a yehi e golle ma ko a bani aɗa ko annattal janna ko a bani adama dans la spiritualité en ala yiwde piiji ɗin ko ɗi woni ko en needi men ndi wonde yiwde ko goɗɗo ne'uma ndin needi fenande ɓeeɗa ko bomɓe yomi dogu mi yaha ka moƴƴuɓe ɓen mi daɗa ko goɗɗo jannuma ndin needi fenande ngilɗo ko jinnamin yomi yaw mi fatto o malaikajo ɗo mi daɗa ko needi fenande ka nder hoore jooɗoto si naati noon ton Allah walle hara a wonali condamné à mort na ɗum dando mala ko hay Allah watama sauve personne ne peut te sauver parce que a jaɓata parce que a condamnino ka yi'irta ɗon e ka nanirta ɗon a fermino ɗo saabi on a bugike merci ceerno no ƴuttata yewtere men nde ko on tuma noon wurata ko ɓe wiyata kon low value valeur ma on yo leydi zéro si a woni banadama hiɗa wura hay value c'est à dire haute valeur ma on to haraɗa mari neediji tawɗi ko gonga yanko ɗum ɗo noon ko annaɓe tan tawre ma goɗɗo jannatama ɗum e deftere goɗɗo ne'atama ɗum ka école ka duɗe aduna heɓata yon ɗum laamu ma ngu laamatiri monde falaka ya fini jannoɓe faala si a fini mais comment ils vont faire si an a fini ɓe gerda honno si an a fini ɓe gerda honno ko embere ko ñaamoɓe huɗo ɓen ɗuuɗi o anduɓe ɓen huɗo ko huɗo wawata ɓe ñaamude ko embere ko ñaamoɓe huɗo ɓen ɗuuɗi wo ɓe ñaamata huɗo ɓen heɓi ka ñaama kañum kadi andinte voilà la place de la thérapie hunde bonalema eɗa hatojine thérapie surtout anna besoin il faut contacter nawna séditaire hunde noon fayda buy e men anda sa jonnali goɗɗo binimi a jonnali goɗɗo takkuɗo a innali goɗɗo eɗon janggandema ɗo yasin o anda takkuɗo ɗum kanko no jokka ça c'est en dehors de toi hare nden koye nder ma nde woni koye nder ma duwa waɗede wona à l'extérieur sadi gurdam na ya ƴettu oto ma o naɓaka garage kikiɗe rewanama ɗum no gurdam ko an wonata mécanicien oto ma gurdam wona ƴettugo chauffeur wona côté escouro yahon ko an tigiri dogindal ngal wonɓe ma jannude ɗum ɓen ɓe faalata ka ya yaw ka duwaɗa yawde to tawi na woni doginde oto ma wona woni wattude oto ma ngal hewtata ka faalaɗa yawde to Diallo Hadja Aïcha merci Alifatou Diallo merci joni noon en wi'i honno noon bani adama o wawirta faamude gurdam makko ɗam ma adna makko wakkilare ɓe no wakkilare ɓurde mawde nde bani adama décision ɓurɗo mawde mo bani adama o ƴettata ka hoore nde o ƴettana hoore makko ko nde o ƴettata cuucal o daro kanko tun ko alda e hulgol felore jamanu ko won ɗum wonata miijo maɓɓe ko hon ɗum nana selli miiji ko hon ɗum fedde nawna sil andimo no e fedde mo yoosi kayno e fedde isbi wonɗo e fedde sadi kala mo yii o sikkayno e nde wonɗo e hoggo kala mo yii no aywa wonɗo e parti kala mo yii o sikkayno e parti wonɗo ñaamude huɗo kala mo fotti o sikkay hey mo luubi huɗo là le danger
Quand tu acceptes la thérapie, tu es libre. Hein? Haray da way wondo yungade bahar. L'infini. Il a connecté direct à ton créateur. Allah tabu ko yaaji. Si bitti ke tum ko bani adama bitti. O tagu arsikeji yaajuɗi. Si a weelama tum ko bani adama jokkuɗa. Si a ronkiɗa anade jemma ka dankima ko bani adama jokkuɗa. Sa heɓali jawdi ko bani adama jokkuɗa. Sa heɓali teddungal ko bani adama jokkuɗa o jogaki. Komo jogaki jokkuɗa. Par ce que a jokki mo jogaki ko jogiɗa kon ko yettatta. Enne jone men jaga iɗa joggi. Himɓe 99 dari sa ari ɗo woni jol temedere aɓeyti may ɗum ɗo noon wawata laatade par ce que jama on wiyete iɗa jogui hakkille murtuɗo ɗum ɗo noon wawata laatade fes jogagol miijo murtayɗo sengo ley jama o mi inni ɗo jama wona jama wonɓe e ko moƴƴi jama wonɓe e nder hoggo wonɓe ko boni ɗum ɗo wawata laatade si tawi gandal ngal faalaɗa murtirde ngal ko luɓangal c'est révolution ma on ko luɓaɗo yata ko ɗum janfiɗo buy mana hiɓe faala sertude jama on kono gandal ngal ɓe faala gollitirde ɓe serta e jama on koko luɓa koko ñemba yettata ya yahay mais yata ko woɗɗi fi honɗum yahugol e gurdam kesa e hare hesere daranagol hoore mum wona miijoji ɗin tum no woodi ko duwa remede ka wonkimma ka ƴiyema ka ɗaɗima ka kuccema tawa ino nder ton fop no mélange tawa no nder ƴiƴam maɗa. Merci mon frère personnel Lamtou Jama Baldé Diallo Soyle Bari Mohamed Amadou Télémide merci ko ɗum hatta woɗɗo taako koko luɓa ɗi révolution ji da ɗum janfoma koko luɓa e ko luɓa ko yahata jom mum arana joni ma winnama no mi kangore koni salima o anda fima amenen nani me gandiri way ko yamin wonɗa ƴettude kono nani me gandiri ko ɗum mimmi yajaka e fedde par ce que sa naati tawi wonte contrôlé ayi nawna selli waɗa direct jema goɗɗo susta nodde nawna selli inna arrête c'est parce que je suis libre hein. Je me suis battu des années pour ça. Si la fait des choses aussi, au fait de l'endafant. Au région Signa. A Obi, à Dudali, la nana, so far les tao. Mais, ko hunde tawde ko e mande iwi. Miijo iwugo e ma, hoolare iwugo e ma, fiɓande iwde e ma ko nden ɗowma yaltinde ka nder hoggo si wona ɗum jooma hoggo gonno ka ɓaawa hoggo ɓe habbi yaltuɗo wo ko halketeɗo yaltuɗo wo ko sunneteɗo yaltuɗo wo ko liileteɗo yaltuɗo wo ko waɗateɗo si tawi doole ɗe wonɗa suɓade fi ya yaltu ka nder hoggo ko nokku goɗe woni na e ma a heɓatta wakkilare neɓayde par ce que kaso gonno habbi ma awaɓe par ce que ka nder hoggo biredi no ton biredi ji ɗe woni ɗo ñamde no ka nder hoggo sa yalti non a weelama mais sa yalta ka nder hoggo a yafoto biredi je ɗe wona honɗum tappowo birediwal mangal sabu ngal birediwal wonaɗa anmarirede ka nder hoggo sabu ngal birediwal wonaɗa hulɓinirede sabu biredi wonaɗa hulɓinirede sabu biredi ha somi yaltino
simi serti e oɗo simi serti e ɓeeɗo golle an ɗen jawdi ndin ɓiɓɓe ɓen suudu ndun ko biri ɗum fof ko biriji. Merci ma chère Fatou Matta Baldé, merci chère Fatou pour le soutien. Puis la Belgique, Mamadou, c'est ça. Si mi halti ɓe jetta kaydi an ndin. Soutien à tous nos frères qui sont en Angola, qui sont en train de souffrir actuellement. Yalla nemina mo fi akidi mon din. Joni tan kaydi mon din e hore mon yalla kaydi be Allah nemina nam. Soutien à tous nos frères qui souffrent actuellement au Niger, en Algérie, Angola, partout dans le monde. Daouda Sodjete est mort et affaire kaydi be Allah nemina mo fi akidi mon din. Nous sommes ensemble. Koko fait yata ça aussi ça passe. Pour lui être pain musi adata mi dadata. Merci Bachir, merci Diallo Hadja Aïcha, merci. Cœur avec toutes ces femmes qui souffrent dans des foyers actuellement, avec tous ces hommes qui souffrent dans leurs foyers. Nous sommes ensemble. La seule chose qui va te sauver, c'est la spiritualité, la thérapie. C'est toi qui vas faire le combat. Donc, aɗen noon hannde kadi ka solution ji tawi naatuɗo e yewtugol wa ko yimɓe jannata Afrique duuɓi 70 ko haala wi on ala silipo ko watta e ka français arrivé ma silipo on ala lawiga colonisation iɗa jogii banque centrale iɗa jogii budget iɗa jogii toutes les institutions du pays. Nafiki wallahi nafiki ko golle ko honɗum noon woni hewtinde banadama o ha tawa o wura e nder hoggo o maaya e nder hoggo ko ɗum hewtinde par ce que na e nder hoggo heɓaɗa wallahi ko heɓaɗa hay inde ala. C'est la plus grande liberté du monde. Parda ka hore leydi ɗo, tu es venu libre. Ko ɓawto ɗum wiyetaɗa ko golleñol jeeɗa, ko biwdi jeeɗa, ko gaadina jeeɗa, ko ɓe rimɓe jeeɗa, ko ɓe makki ɗum fof c'est des conneries. L'important c'est que tu es un être humain ko bani adama capable de tout transformer. Ida wawi iwde o alhaali hannde na a leggal na a ferde ɗa wawi change wiiɗoma gasata on ɗannimma ila non ñande ɗa annda galaɗin ɗi fuɗay si galaɗin fuɗi kala ko ñamata huɗo si ñamowo pardon kala ñamata ko ñamata huɗo si yima aray e gurdam ma o wonɗoma manipulde o ari raali ni galaɗin o yi o wonɗoma lettude dewgal o alama lettirde ni ko narcissique en pa yadata koko ñamata tewe ko ñamata huɗo yadata sona ɗum yahata prédateur et proie kañum yadata sa yi tum prédateur ka gurdam ma ƴakkoru ka gurdam ma andu ko huɗo wonɗa ñamude hiɗa wawi changude an na a kullungu a hiɗa wawi changude. Merci Mamadou Sarafo, la liberté avant tout, merci. Yon ko honɗum no woni hewtinde yimɓe ɓen ɗo andi la spiritualité ko konko tawi a yiyata kono konko tawi a yiyata ɗon ko ɗum ɗon woodini ko wona yiyede ko ka diina ka neediji ka gande ɓe ari ɓe foɗɗori ko yiyoto ko ɓe jonnuma ko yiyo misal ɗo joni salligagol no mari spiritualité hino mari matière sa ari salligagol ko ɗum watta ko lootugol juuɗe ɗe honɗum ɓe faandi ya looto juuɗe maɗe ko ittugol tuundi awa ka spiritualité ndeɗa sooɗa juuɗe maɗen yo taw a laɓɓiniɗe immorde e golle bon a ñengotono a ƴettayno ko a jeeya ɗalla spiritualité ko ya lootu juuɗe ɗe fuɗɗoɗaɗe ƴettirde ko jewɗa a salligi juuɗe maɗe ndalla spiritualité a yahay ka hurgo salliga awraji ɗi a yahay ka hurgo
loota awraji ɗin ka fi honnu fiyargol daro yeeso taguɗo ma awra ma on hiɗa naɓaynomo ga kawtal ma hiɗa a yeeyaynomo fi kaydi a yeeyaynomo fi faggugol mawɓe maɓe par ce que awra on na golle makko yetta awra on addamo ka daggi a salligimo dans la spiritualité a loota hunduko ma kon wuyɓa kojo kaja to ça c'est la matière dans la spiritualité hiɗa haala piiji ɗi a anda fi ɗum hiɗa ñaama piiji taw ɗi moƴƴanama hiɗa haala piiji ko tawata moƴƴana yimɓe ɓe ko bonnata dewle ko bonnata enɗam ko bonnata leydi ko bonnata gurdam yimɓe hiɗa yenna yimɓe hiɗa sabota yimɓe a sikkay ko an tagiɓe ko an haɓe poson wonɗo yaltude ga on e poson mo wonɗa naadude on dans la spiritualité yaw changea yewtu ko annduɗa kon hatta ñaamu ko annduɗa lorrata ɓanndu ma a salligi ɗengal ma ngal ok spirituellement si ara noon ka religieux jon fuɗɗorana e maɗa sorkinagol voilà la même chose kon ɗum wonnoɗa poodde arrêtez de m'appeler, je suis en direct kon wonnoɗa poodde drogue pooɗata mais yaw salliga ɗum taw ko piiji toxique pooɗata yaw salli kon ɗum darata ko porno kon ɗum darata ko a ƴeewa to gurdanji yimɓe yaw salliga ɗum taw dans la spiritualité kon ɗum nanata salligo noppi maɗi koko harmi wonɗa nande par ce que ko ɗon toñugol wonkimmaki sa gayni wadde on hygiène spirituelle laaɓande parce que no winda ka yega akdari no windi mais ils vont pas te dire la vérité ɓenna laaɓal ko ɗiɗi yaw ga akdari laaɓal ko ɗiɗi attawurat ismayni simi faya min noon mi fora yarabde min mi taskoto woni nani miɗa janga ayawal tawi fewa accepté moi ɓenna tawurat tawal ko ɗiɗi kono ɓe fiira ɓe haalata ngal aranal ngal ɓe haalata ngal ɓe ƴetta fof ɓe waɗa fii ɓanndu fii ɓanndu ɗum ko ɗum woni sakkitoro ara nun ɗum ko nder yanko on le cœur la spiritualité ko laaɓal aranal ngal ma ko ngal ɗon Allah ñaawira e ma ko ngal ɗon ɓanna ma ka Allah fii on ɗum ko ɗum o woni Dieu spirituel ila sutima awa konko yiyota ko e ma ko ɗum wallinte ka balance na ko yiyoto ko par ce que ko yiyota ko e ma ko sellinta ko yiyoto ko konko yiyota ko e ma watta ha wonda e sonnaji ko yiyoto kon e ma no sendo sa sikki ko ɗe birikiye sa sikki ko ngalme sida sa sikki ko ndi jawdi sa sikki ko ñeñeñe ko ɗe armoire jenjani ñeñe ko ɗum o wonay ɗon o yawa bugo ka yaas an kadi joɗɗinama ɗon yawa bugora ka yaas parce que spirituellement vous n'êtes pas ensemble donc si vous avez des problèmes avec vos femmes et vos hommes ɗo yaltude noon ɗo gaddunaw fof contacter nawna seeɗa je peux résoudre ce problème bismillah oui avec la thérapie médiatique a yaltude wirtuɗa naw fof contacte nawna seeɗa contacte nawna seeɗa sa heɓi probléme ka justice ko musidal ma ngal noddata cherche un avocat aduna o fof probléme o ko woni ala solution wo ko mayde mais sa ɗaɓɓi lekki makin kaki ala a ɗaɓɓiri goɗɗo mo heɓantama lekki wiyoma muña e accuɗo Allah moyi aljanna on ɗum san résoudre rien sa yi jurgi yiite no to on fi ngay yiite ɗaɓɓitete ka yiite nge ndani o jurgi ala kono goɗɗo ukke wifugo jurgi bimɓe kikiɗe donc ko woni hadde yimɓe ɓen wawa ñawdude fiyakeji maɓɓe ɗin ka nder diina maɓɓe ka politique maɓɓe ka ɗaɓɓere maɓɓe jawle c'est du fait que tout simplement ils n'aiment pas la spiritualité
il aime plutôt le religieux, la matière, ko memoto, ko yiyoto. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Hein? Dieu n'est pas dans tes prières. Il est dans l'intention. Allah la kan der juldema. Himo kan der anniyema, wala kan der korokama. Himo ka anniye, wala ka hajjuma. Himo ka anniye. Jonno may. Himɓe bush fiɗa yiyaɓe ɗo. Iɗen yiya ɗo yimɓe bush. Tawa ka haqiqa hino suuɗi e maɓɓe bakkatuji hulɓiniɗi, kono ko ɓen wiyete waliyu, ko ɓen wiyete fewjanoɓe yimɓe, ko ɓen wiyete les gourous, les pasteurs, mana hooloraɓe, jaɓanaɓe. Ɓe sikketen certificat duwaw hiɓe jogii, Allah no seediti duwaw maɓɓe no jaaba, doganteɓe, lamɓe, moko baaɓe. Mais quant au spirituel, ara sifa ɗin piji an hawnatama. Tawi a ñamata huɗo sifa koye piiwoy fof an hawna ɓa taskotowde. Kon ɗum famata ka dina dans la spiritualité. Haray an ko yiyata koye lutɓe ɓen ko yiyata ko nagudo. Karima yiyemba jama an haaj maɗa e ɗin haalaji. Hayji goɗɗo maayi, goto heɓali ko surdam. Ça t'intéresse pas toi. Tu vas s'intéresser à sa vie. Na furo e makko on haaj ma wonɗa. Gurdam makko ɗa. Comme il a vécu sa vie. Parce que on fure wona kanko no. Jama waɗi ɗo hande ndiyan nan ngari haaju ma ala ɗo ribattade mo ɗare mo julde o maayi jogoti banno kirɗi amma. Tu ne vas s'intéresser que c'est à sa vie. Ko yiya ko yimɓe ɓe yiyata e makko on to ati waaliɗama. Comment je me suis vécu ça entre lui et son créateur. Aya ɗo yimɓe buytano suuɗi e majji bakkatuji hulɓini, ñabbeli ɓernde yanko, ñabbeli ɓernde yanko wano honno wono mawnintinare ko ñaw. Oui, parce que hiɗa jangi nawna silli janga ba miɗa ɓuri nawna silli. Komin golleñol oɗo na e ngol ɗo miɗa ɓuri mo. Miɗa mari jawdi oɗo mara jawdi miɗa ɓuri mo. Komin jombi o addimo miɗa ɓuri mo. Komin woni mo dépense miɗa ɓuri mo. Miɗa jogui diplôme mi ala diplôme miɗa ɓuri mo. Mais ce ne sont que des opinions. Na réalité on no an niidi ndi ne aɗa andi no jonnuma hoolare siɗa jogui ɗum ɗo no ɓuri ɗum ɗo andi ko ɗum trompe iblis. Ana hayrun minhu. Sabu wonno sabu dewal ngal o waɗata, sabu doole ɗe Allah jondi, sabu kanko ka o taga o iwi ton, kanko ko eko wuli o iwi ko sofi. Andi ko sofi sikka ala no mara doole yiide. Bon pour lui ka calcul makko calculatrice ko mo jogii ɗum ko ɗum ɓuri wano boyi e yimɓe hande no yahanno no towna babbe mum. Sa min ko ɗum yaltini lan e foddi e feddeji boyi min o ko ɗum yaltini lan. C'est quand je rentre je sors bewre nde feƴƴitu a taway neɗɗo on o maɓaki c'est-à-dire ande makko nde wona ya faamu message o imo noddude ka diina kono hulande makko nde na an wona ɗo noddede on ya faamu message Allah o. A taway hulande makko nde ko hollugol ma imo ɓurma ganda, imo jangi, imo ɓuri ndeɗa fedde, imo ɓuri ɓe to, imo taway yewtireji makko ɗi ça n'a rien de spirituel, rien, bullshit, rien. Moi je me lève, je quitte. Non mais c'est l'air non je quitte. Parce que min komi yiwu e ma wasiɗa yiɗa suti yimɓe ɓe fokkiti ka nder yiite yiɗa etade yiɗa hollugol ɓe hinonge. C'est ça l'important. Wona hino la hino me hino la hino ɓeeto moƴƴa komin moƴƴi ɓeeto ko fenade jog konnu ko hiɓe mari ñaw ɓurngu hulɓinade mawnintinade. Honɗum kadi haawi tagol
e honɗum kadi yiingo riya yiingo ɗiɗo tati ɗiɗi naati e maɓɓe haaɓi jakka ɗiɗo noon tati ɗi andi kon ɗi gollata ɗi haɗay bane adama hendade ko wiyete ko gandal heɓata gandal aduna a heɓay noon kopi heɓata gandal ɗimmum ɗum haɗay bane adama o yiigol hunde no nde wonirno an a yiyata hunde no nde wonirno aduna sa yiyani hunde nden no nde wonir noon ko soit ko ha kullum ma ko a malaika donc haray ɗo wonɗen hattude hannde so Allah faabo en hawnindina en e sawaba o hawrindinta noon e ko laaɓi kon si tawi en jaɓaali ɗaɓɓite merci min ɗo merci Halimatu Diallo haray mo innima kon woni islam wimo islam ko dikka islam is healing mo innima kon woni dikka ko voyage wona jooɗagol nokku gooto ay ñande o hiɓe ka clinique ñande o hiɓe ka moƴƴo ñamde o hiɓe ka ñaawoje c'est des personnes malades parce que ɓe faamaali dikka c'est un voyage c'est un travail wona ƴettugol ɗo comprimé ji jooɗo nawnaare yeehi ay arta joni kadi e ordonnance ɗo wona yawgol ɗo goɗɗo luuboma fof no e ma konno woni hadde weltoɗa konno woni hadde ɗanoɗa konno hadde suusa konno hadde hooloɗa merci Fatou Mata Baldé ma soeur merci Abou Abdoulaye, Fatou, tu m'as abandonné, ça fait longtemps. Merci de te voir aujourd'hui. Abou Abdoulaye, merci. Shukran laka. Mulandi ma kondo ni Islam, in ma kondika. Wai kondika. Me hebata o ndika je bilak. Yetto aduna mo kreida on hawkumo. Kon ma fudu so da yide aduna mo Allah tagi. Sa hawkale wadna joɗnaɗo ka nder ngandi ma aɗa heeɓi golle mo wonduɗa heeɓi e golle mo wonduɗa on noon ɓuri marde golle an hiɗa mari golle mais mo wonduɗa on ɗon heeɓi golle on ɗon heeɓi soñja ɗon gara ko ɗo wonde hattude hannde merci Saydou Diallo merci Dejo Ibrahim meɗen merci Henoch Diallo merci beaucoup meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓe fof kala sutenɓe oɗo page nokku ka wonɗo wontirɓe États-Unis Thierno Diallo Hafizou Pa Mamadou New York Djenab Sedi ma chère Djenab aussi wontiramɓe Angola Tansoko Mamadou Siré grand opérateur économique wontiramɓe tous les Bramako de Côte d'Ivoire wontiramɓe La Guinée Sénégal wontiramɓe Monrovia 17th Street Gallo Street Mox wontiramɓe Freetown Elage Ahmadou Horepour merci beaucoup un grand opérateur économique aussi de Freetown wontiramɓe nokku o ka woni ɗo Corée wontiramɓe voilà Belgique France monsieur Saliou wontiramɓe Hollande Pays-Bas Fayali monsieur Barry Abdourahmane Di Pecos le grand peintre nokku o ka woni ɗo ɓene salmina wontiramɓe partout dans le monde, on n'oublie personne. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.